Hello everyone, uRezo la kulohamba kahle. Big Zulu-ke exposa uyena uMduduzi Ncube. Njengoba-ke abantu abaningi-ke bazi ukuthi uMduduzi Ncube wahamba kwiNkabi Records, wangahamba-ke kahle, wahamba nezinkulumo ey'khuluma kabi-ke ngayo-ke uBig Zulu. Bakhuluma-ke abantu, sakhuluma sonke sambiza ngexoki, sathi uyixoki uMduduzi Ncube ngokuthi ahambe esekhuluma kabi ngomunye ngoba nakho esephumile khona laphayana kwiNkabi Records. Yes, nami ngiyazibala phansi, nami ngangikhuluma khona nje amavidiyo nje mhlawumbe awu-2 noma awu-3 lapho khona ngikhuluma ngalolu daba lakhe uMduduzi Ncube. uMduduzi-ke usekuvezile-ke ukuthi uBig Zulu akayena lo muntu lo, lesithombe lesi esisibonayo, lo muntu lo esiyitshela ukuthi uyena. Usekhipha amaqiniso-ke uMduduzi Ncube mayelana noBig Zulu ukuthi akayena lo muntu lo esiyitshela ukuthi uyena umuntu onenhliziyo enhle. Usevezile ukuthi isizathu sokuthi aze ashiye laphayana kwiNkabi Records ukuthi uBig Zulu imali ubengamnikezi kahle, imali akade beyenza kuma-hit songs sometimes ubenika, sometimes amnikeze encane, okuyiyona-ke ukuthi i-reason yokuthi aze ashiye khona laphayana kwiNkabi Records. Isizathu nje esemali, uqhamisile nje lokho ukuthi it's because of imali akade eyithola lapha. So kungcono ukuthi ayiphumele yena side lakhe, ayeceleni ayoyiphantela, athole imali azoyibona ukuthi ingenile imali engaka, ngayithola imali engaka, unlike ukuthi ingene laphayana kuBig Zulu and then uBig Zulu ozonikeza yena. So ikona-ke lokho ukuthi akumenze ukuthi aze ashiye laphaya. Akuphelelanga-ke lapho-ke, shothi ubonile-ke uBig Zulu ukuthi nango-ke lo ngumfana lo siyaqala futhi siyakhuluma naye-ke. Wakhipha-ke eyakhe-ke ipost uBig Zulu ephendula yona-ke ipost yakhe uMduduzi Ncube, njengoba ubona ukuthi bengikufingqela ngikufundela khona laphayana kwipost yakhe-ke uMduduzi Ncube. So-ke yena-ke uBig Zulu-ke uphendule wathi, Mduduzi Ncube, indoda iphiliswa izinqumo zayo. Wena ngabe uyasho nje ukuthi akuhlangani indlela obuhlele ngayo ayisebenzanga. Eyokuthi iNkabi Records-ke iyakuyikweleta imali, cha, yisho nje ukuthi sekuyabheda. Ngiyafisa ukuthi mawuya kuleyo podcast oyishoyo ngibe khona nami. Mangabe ukhona futhi omunye uthi iNkabi Records iyadla imali yakhe naye, futhi you are welcome ngenhliziyo emhlophe ukuthi uvele nawe ukhiphe okungaphakathi, kusho yena-ke uBig Zulu. So-ke uMduduzi Ncube-ke asazi-ke noma uyogcina eyile yini kuleyo podcast le athe uzoya kuyona, eyokhipha amaqiniso, eyokhipha izimfihlo zakhona laphayana kwiNkabi Records. Ngiyafisa nami ukuthi bahlangane bobabili, babonakale, bakhulume bobabili, kungabi khona uqamba amanga, kungabi khona futhi ozothi mina ngangingekho, because menihlangene ninoba u2 akukho ukuthi umuntu aqambile amanga ngoba uzomtshela emehlweni ukuthi musuku ngisukela. Bathe sivala la i-video namhlanje sibe unqi. I really hope you enjoyed i-video namhlanje. If you enjoyed, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.